Ini dia prediction 3 tim yang akan masuk ke MPL MY season depan. By the way, season depan MPL MY akan jadi franchise league. So yang pertama ialah tim SRG. Bos Simon dah konfirmasi tentang hal ini di M7 lepas. For next season for MPL MY, we got a slot. We just got a slot 2 days ago. Oh shit. Oops. Next ialah tim RRQ. Kenapa aku boleh yakin? Sebab CEO dari RRQ iaitu Pak Ape memberikan statement macam ni. Kenapa nggak buka RRQ PH? Ngincer Malai guys, tuh biasanya sebenarnya sejujurnya ngincer Malai. Dan yang terakhir ialah All Games Global Esport. Walaupun aku tak dapat mana-mana statement yang rasmi, tapi aku rasa tim ni akan masuk ke Liga Franchise MPL MY. Tak tahulah, entah-entah tak masuk. So, apa pendapat korang? Tim apa yang akan masuk ke MPL MY? Tulis di ruangan komen, okey? Dan itu saja daripada saya. Syukran jazilan.